Kodia online radio. You will chrome. Hebrew nina medebaya niema. Okay. Hebrew. Aleph Corinthians, which is First Corinthians. So they are the Hebrew word. Okay. Chapter 8. Chapter 8, verses number 5. I said, na say osuro. Na say nso osuro. Asase su. Niema wofra won anyame no wo ho. Niema wofra won anyame no e wo ho. Na say anyame no doso. Okay. Say you won anyame bebre. Ne ye wa wura denom su bebre. Endo kan anyame in my knowledge minim ye woka nyankopon a ana awurade ana anyame a me nyansa mu no minim say the back count to so what I say. Once the time I go Sunday school no. Yes. The kase untimi kase ndi okwa this chapter no dey na what I say nso so osuro asase so niema wo friend no anyame no yeden edoso e wo ho ndi na se ye wo nyame ni bi wo soro ye obi su asase so masa okwa astral projection we go say yes. Okay. Minim so fu bi a or planet bi so body yes no. Okay. Yeah. Abusha for betum the comments na ba ye ne Lucifer na twetwe nkomo no enti no obetumi aba na ye di nkomo sisi na wo wasem bisa bia obetumi asende comments no e di aba ye dam live e Kodie TV e Facebook e na afen so Kodie radio e the modern Ghana o modern Ghana na Google Kodie radio online obenya de ye kan nyina atie e na afen so Kodie TV e dam e Facebook enti no ene so benya bia hwem na se na medical aka no Kodie construction is dan no ba bia obia no bra ye be si dan kama ade ama self contained singing room minim dan ko apese usi warehouse na apese usi a Kodie construction se bra ye be si ade ama kama ade ama kodo yento aso oti onse na me kese yawe no no na ebo so ne asase. Okay. But then send be e ba be ma na bo no se we money before so e dey nyame. Okay. Meka sem kakra because ye kan nyame ho asem. Nyame abeba asase we ya yete so. Asase no do so. Okay. Be fe ne enu. No so e den no. Enu ya Africa tu. Na ma Africa for ho adena abrofo be kon ya no nim ntia. Da bi. Ye nyame no be ho aden. With power. Okay. Enu ena enki ena elel. Enu nemfa nse ye friend Yahweh in Christian mythology. Elel and a friend the Holy Spirit. Okay. And Enu nemfa nse Enu is Yahweh, Elel is the Holy Spirit, and Enki is Satan, and Jesus Christ. Okay. That could be a program with Lucifer and Satan, Lucifer and Jesus Christ. I will avoid the pet, the beer pet. Yeah, better say one and on one in the papa or Casa, and as a hint as in the womb. Now, Lucifer also. Yeah, but I know the hey, Quebec Casa. Obi test message we an say oba yema onchire Lucifer no yema onchirim eti minim say obi chire mansa na wakobe Matthias I will enlight small. Okay. Inti utie tie de Yahweh ken Yahweh say na hwe say Yahweh one bosoro okode Techiman hene utie mitiu asante hene asante nyina ne chane sa na se Ghana nyina asante nkwa mo nti e ba be Numbers chapter 6 verses number 27. Okay. I say na one fa medino to Israel for so na me de make that one da Yahweh say medino Yahweh no one fa to Israel for so nti ya ta ya no ne Jeremiah de yare ami yahu. Okay. Isaiah yasha yahu. Matthew ni pade Matif Yahu. Mark at the Marcos. Okay. John or the Yohanan. Guarantees it guaranteeing. Revelation no me Hazon. Dia what was it?
almost sisa bibia asane so to the deepest part there obo on kan krampa to me. Okay. Until if you are a conjurer, invocator, once a man can twe honhom no ba. Okay. Meaning say invocation ye beba so how to invoke spirit no ye beba so next time now the na yen koso na yen hwe nyame no me de na de me pese yen fambra ye local this thing no na yen hu say fire wa assemble ko bi nsanche okay yawe udi na ti na ma sabi a Christopher sikasem ho aye omo ho den no yawe emma sika okay owo sika but entokwa na wona ni so yawe is the god of war. Israel Yankopon no. Yes, the bloody war. And this open very protection say to me be more who ban say to me be ankua. And then Yahweh expect. Okay. Yahweh no. Okay. That is all my betters. Yahweh. Oh David Sunday ye boy some bomb pie na ye de na pimpim from na ya kan Bible na hallelujah praise the Lord na ye kwa Bible na Sunday. Israel. Israel. Tete Yahweh. Oh. Na so o ma kwankyere bebre. Okay. Say Yesu be wuye no. Wa yie no na firi ho. Ana hono so ye topic. What's that topic you know? I say we topics you bia a broad message. Okay. Nti ye hwe quotation bi. Say Yahweh o masika Israel for the cassette am say masa are ntia wo ye yesa. O ma ye nyesika krampo yi. Ndi Yesu ga say untimi nsum awura no ba no. Untimi nsum Yankopon na mamon. Kodia online radio. You will chrome. Okay. Mamon so friend na all the 21 days. Mammon. Yes. Kodia radio online. Techiman. Ghana. Ono so ye nyame ni bia na. Ntia Yesu ga say untimi nsum awura no ba no. Untimi nsum Yankopon ne dey. Mammon ahunyade. Na say ono oma ahunyade. Yes. Yesu ye pa ahunyade na yesum Yahweh. Oh, but you must be Yahweh for protection. Who nipa no? We are the creator itself. Okay. Remember Yesu anuma sem. Na Yesu proclaim say bi na nipa ntiase. Na okacha say hwe. Won ken kara no ma hia na. Wonum tumi omo de ahye. Genesis chapter 1 verses number 26, 27. Osi ko pon boy say be. Suban ne say so. Suban ye me de ade. Ana nse so. De ade. So what you say? Kazo obi se o kasa no wa akiri. Nti ben afidie ni kakra wadaroma. Abusuafo mo fa nche me say me kasa wa akiri. Mo fa nche yedam ase. Mo ma ye nhwe say Yahweh. Abusuafo ye hwe Nyankopon say nyame no omdodo ye sen na ye wie ye beba ye Techiman ha se nom. Ye Ghana ha nyame no ye de wen because ohwe a Israel for no se omde Yahweh. Na ye can say Egypt for ye heroes na India for ye India for Shiva, Abraham. Okay. Yanko. Yentraso. Abusha for o comments abeto de aba na ya kenkan. So o asema obebisa ye nua Lucifer anyimre ya. Ono so tia say obeyi ano. Me wi a last question is say di Lucifer ye bronzam di na ko fa to no so no. On chirem. Ye wi obechirem. Uti ye kan Malaki no ye fa na Malachi. Malachi means kings and handful. Uti he spoke no in Hebrew no you can pay. When him say as I see yet so no contain 49 letters for me bibia. Okay. Not of the knowledge, not of the wisdom. Messages na sha se eba enti ye bekin kan ni nyina de ama mo messages ni ba ni nyina no ye bekan ni nyina de ama mo. Okay. Uti yenhwe Mika Malachi chapter 3 verse 13. Yentie Israel for at the so bobi ko boy Yahweh say masa wontim nya eza o yenhwe wo say munsemi ya masomo den. Okay. Awrade na o say nti Yahweh ne kasa jense masa han kasa maso ye me ade nti na Yahweh ne kasa Israel for na kasa no too much. Yes. Okay. Yes. O say na mubisa say eden na ye atia wo be kasa masa okode eden na ye atia wo yenhwe de ntia be omo bo Yahweh sobo sa. Okay. O say Onyankopon som ye kwa Israel for no bara masa Yahweh wo som ye kwa ya som wa bre ye nya he yaku yes and tokwa kwa ha Philistine for beba
ana hu tware jaru ko hunshia 7 days na me nidi ye wia ti okay mesere ose na mo ka se onyankopon som ye kwa okay na eyemfa so ben se ye hwe na hyede na ye nanti brisie mu asafo awurade mu ye ka se bi nanti brisie mu echeche onam ha oni amanim tutu ya osum nyame nso woni ama bibia ankoye so what you say yeah enti what is the secret thing secret dey na dey okay yenti ose na afei isa for ne kasa no ba ben sum nyame no tie ora na afei yebu ahantan for ahotofo ben kwa so dem so de bia beda cars papa mu yeah yes ose na yebu on ahantan for yebu ahantan for ahotofo won a wodi abonefo sem no won asiati behuru ba omo dwin se we mu nye papa but omo so omo nye ska omo asiati good so what you say Matias nipa ho esere Kodia Radio Online Techiman Ghana won a wodi abonefo sem no won asiati nso wo so onyankopon hwe okay na oso onyankopon hwe na wo firi mu fi sebeni mi say omo cassette enyame nsanom ne tani manema no vibe na se for no jo money too much so de bia be firi mu firi how bia nto be no yeah no ya do your mindset of what thinking okay no and like MIS abo enti enyame no with quotation no yem fancy ha okay say ubi say bisamba ko bi no na me pese se no yem bra so say yem fa mbra ye local this thing say na o ka say enyame no obia ne dia asase bia woni nyame Ghana asase Techiman asase ye nyame we okay ana ya ayira na ya to atwira na you Africa piece okay Africa okay to me kase pa ni din anu adene ye fa ne buluku dakro okay enen ye fa nkonkon ho buluku no dakro ye bebisa buluku no ba bi owo kantanka awoye kase no Ghana nyame pa din de kantanka okay osan ya safo o seven kantanka isha ta hu awo astral projection okay okay uduwa no bo so mo yem panifo obisa me 3 questions so do you really see me or dimension be yes and of course again was saying no serious say yes no can say this as no there never Dr. Parkwesi our church no ono nkwa na eni ma what share that astral projection na me call ye no o share ma se nti ni say kakran no nyame e be dru nti Ghana ha nyame kese pa ya fane kokuroko kantanka nti hwe aboa we kokurodoko wotempe na peja na ho kakra yenyo me ba ho agent with herbs haban no ne nasefo so what you say okay that was a ban haban so okay uti kwa betin you crash o botoma enya de bia so ka bo ha abeko haban keke sa obey Africa no mana wow abusia for high Kodia Radio Online na utie na afin so dem Kodia TV na uguso a utie so na to in fact ama waba etino bebre edida the same no yeda so ukueda bia na yeginam dendenden wo Kodia Radio so na nyame pa ochena Kodia aware nkomo ebeba so live wo Kodia TV na afin Kodia Radio so anwumre bia wo fiduam ha sei no mfa hye se na edile kakra be hye ne so se ye bisa nyame ye dru ba bia kwadwo be kire se ye Techiman ha sei no ye pese ye hu ye nyame etino ansa na obe kire wa kire Africa de wa kire Ghana de obe kire Techiman de na before be kire Techiman de hye ne so se Kodia groups of company and afa edwumade ni nyina hoka ye Kodia
Media Institute yesua radio so kasa yesua TV so kasa na yo Kodie Security Service na afi Kodie Construction na afi Kodie Computer School enso honum hyene so say enche Kodie Educational Complex baso Nkranza Nkranza prihi enche enso abeka ho na afi Kodie Fashion School and Design ba ni nyina loading kakra na afi African Lodge ho ejina na so dendenden na afi the Church of Paradise enso ejina ni nyina Reverend J. Kodie nu nyuma ode ba bonten hyane so na who say bibia ne a obeba ye on Fantinu town oboma ni school hono ma bia ope online TV na online radio e de juma e oboma ni Techiman Fantinu town kwajo yenhwe Techiman ye pese so nyame se ye kanya musuma o se medical quotation bi aka tamanfo adwene ba ye ni bebre but jame bo ne to fa ne se mani bia ni nyame but the airport from me asase no even though nyame no krampo omuhunu no because say you heavens ya nyame ma heavens me ko dimensions so as say you heavens ya yawe mu wo baby and allow mu wo some certain heavens ya because your questions answer to your money papa yeah e betra akọ the infinite one the mother of mathematician mother he take care of everything. Okay. No me touch am the man here it face and form all creatures obey. Said you see tie bia omo boni dia oboa. Obi dia base so tano god ana. And do timbo me papa di sa. Tano mama kan abakosem. Enti abakosem. Campanism. Etiminka. Entimpanism. Yo hase etimpanism. Minimum. Tano. Asutano. Techiman. 1 and 1. Okay. The person all the much in the piano. Opa won't turn naren. Mamma no mumisa said. Me ma ba na kingdom and answer me. Okay. I me ko kram for the metro adiana meteso. Ya abo ke say na yeteso. E dia ko. Wow. Na ono ne question ni say ono so god no ka hu bia na or god of war yeah what you say yawe okay yewo anyame mienu bia mo ho edere pa okay kroti buram ne kroti usum de ne yatamo bia on sa tano ne bia mo shadan ne dako ti ase I that's a little and then they mean to be more the papa to say. Okay. Ninja or Monsa Daniel, you know. Once a Bian is the god of wild animals. Mass, okay. And Tano is the river god of war. War. Indeed, Tano, you went to 100 years. Tano to say, but or more bland or more dear, my mood yet. I say, then, Yamma, happy. Kodie Radio Online. Techiman Ghana. Umfaso ayi anidia eni umfaso na me mind dem na bi. Okay. They are referring to what? Anidia yemfa our what? No like mini bibia say we ye bone ma me. Nyame mbo bibia o se ni nyina ye. Ndi say nyame nyansa mu no enye bibia. Okay. Lucifer, I'll be the message, Baba. I'll say, Priest Reverend, I feel what you are doing, but ask Lucifer that. Has he gone to Israel before? Where did he get the name? And let me go and see some. I say, Dina or Bobo, Nina, no, so Unya or him, walk with Israel. Men ko Israel da na unya din we opo no so ko hu bi akra krampo no this nimdie we ya na mame ko akra ga go da kame ko yede akra we say oni bushani wan kenan oje Jeremia ni din pa de Jeremia ku eno na o se sa nim so unya wa yawe ka kire ne say oda moja twa mu minimum. There are people who are they have been what gifted okay with some abilities to come and raise it
Ose me nko hoda uti ose me nko Israel da okay but metwa na dey bi mu aba o mo kire me minimum o mo so yes to mo kire me se na esi botin bi mo okay be 4 years time and I mean that na me yes okay nti se wa tia se a me gidi so obetene ho ase I say through visions na ya eba yes ana vision ye nhwe woni ahohom di nkomo Techiman tudi awetumi afre ni na di nkomo Techiman tudi ni mene ahohom bebe nti honhom be na ohwe a oben wo pa too far Michael Angel Michael okay me ba enzo eto okay otima nzuo to sa ono ne power no ho ano den okay ono ye the chief god warrior otimi rebuku ana even though Uriel wo ho in celestial beings okay planet mo planet so ye wo Zamiel Mars in Greek mythology no ye friend no Ares god of war the color red Raphael is the healer okay Wednesday cause you say no ye yensam ne ba wie no ade sese ha abibifo ye nkaka ne ye ganafo sikasem ye penyame e besom no ana ebedi na chi a yebenye sika ye mpese ebedi sika dodi abako bo obi batimakunu na chena no akofa nsem bebraba ntino ohwe anyame be na yesom na yebenye sika na no ho nsem tesɛn oti sika de Kodia online radio. You will chrome. Kodia radio online. Techiman, Ghana. Ecclesiastes. Or say, the food is for laughter. Say, but money what solve it was sika ya dinina. Sika nyame. Sisi ya wo sika. Kwasi abi anti ne kaje si ana sisi. Dabi. Ana won power for. Sika nyame a oye pride nti mammon oko demonology mammon is being what signified as what a greedy god and all greedy obaso no nko na enye sika in dark side you know so what I say nti ye pese yesum nyame enye sika e haban a aka e ho ahia nyina no je wo de wodi kosua krampo no wadi a so what I say wodi kosua no wadi kosua no wadi ahaban a odi kosua benoa yes a odi kosua no ahaban na sky has eba wodi sa na otwe mu no ubenya achede bi ana something special yes ana fiada Friday is ruled by Venus eba ona ehwe donyina so odo say obi ni obi mpana ne awade enim sa ne madam odo asem bia ye ne sa dai Friday yes okay atiefo be ja kwan mo wakona wasem atwa to no say no next week beba next week be san hwe kwan mo waba na esem no ano ayedin na wakire wo mo ye say nyame no san yawe no anya ono kwan na ye nyame na mum nyame no omodo so creator na gasa tin ba bi yawe no nenta yawe ba this earth no okay asase we so no nyawe nkwa na ya asase a yembofo na bo adoso yeah even though in the beginning we say asase saka me say Gaia and other primordial entities and omo form a Uranus which is the god of heavens anyame no omo ko okay in the time of Titanomachy omo ko your giant your hecatocanclus your many creatures here about the na ya obia one function ya pese on so dey ebewuli look at Genesis chapter 6 here was say honum na yehunu abrane e was asase so abrane no omufi they are the sons of the watchers they are the sons of the from one in Hebrew is Nephilim which means abrane ni pa kese so what I say okay omono ye fallen angels no o say na
nyankopɔn ma hunu sɛ nipa ma de Ofe. nti ɔmo wa aware bi mo nti ɔmo nso saa nkɔfɔ so de bɛyɛ giant pa ɔmo hwɛ sɛ bi azaze gyina hɔ nom yi shamia ɔmo soso wo wa belia gyina hɔ nom laviatan no ne yi satan no gyina hɔ nom na sɛ masha okay yema atifo nyina adwubiem san de bakode radio so na ye bisa Lucifer say hwan eni nyankopon eni na oguso a ochechim no next week ye besa enya no wase no na next week no ye bisa no composed by force say yensuonsuo na edaga na hase no no so moa ben ena omwo ede beboae di djuma bi wo ya brabo mu ana obo ade no boy say yemfa masu na yensa bi nom na yensa bi ndware nko a eno na yensa ma next week ye bebisa no ntinu wo asem bisa bi a tamuchuku na next week ye no enehia mu wo do wasem ba wi wasem twato yo masema etwato na say medamenya nkofo ase odi ni adu pempen so we kado Lucifer na nkasa kado obi di asem bi aba o say se adwuma ben na utimi ye pa nkasa adwuma metimi ye in spiritual realm no adwuma ben se bia me dia waresem dia me ye expert e bia usikasem na adwuma sem koya me ye expert omo aminimu omo no omo doso ye ba spirit na yes bia wo na adwuma nti na adwuma kro na kire tumi kro na ba nti adwuma ode be ma se ye ma no no e na be kire spirit crowd be friend no but number the two in case of obi hiawa 0247 13 37 science should be me 0247 13 37 we chira kwan we him Techiman tiobodom etino over the word baby a wo hwemi bia no kwajo Lucifer osi na chira kwan ewo Techiman tiobodom se nane da odi kan a utie ana wo hwe kode radio so ana se kode TV o Facebook a Lucifer na ye ne edin komo no na wasem bi se dwato na yapon efre wia no ena yes mimisa wo se din Lucifer ade na din bebre wo wiase na won pe din bia ye kama na Lucifer ya to na twene okay din na akofa mache Lucifer abodie bia ni ho ane ho efese na Lucifer okay ade chensuru ma fefe yes ya dia ho fe gina ho a no obe pam Yesu kura ko Lucifer is the bright morning star. Yeah, ade chensuru ma fefe Isaiah chapter 14 verse 12 ose adenta wa fi soro afiase ose afiase o nti twi no kara abekete bonsema ko no men pese me explain it o da ma men fa me bele Lucifer no nta me fa ye ne se nipa bi o hua nimde ope ade bi mo nhwehwemu okay one jeje ade se na sitie bia no you love it ope na wo santina se ehwe e man fan say like niema be like observation okay. Or observe on niema nature before you watch and then Lucifer so penny you so penny or qualities be okay and the one Lucifer no crash on them and mason penny catch them that time no ya the missy Bible secretary okay o kwa sole sisi o kwa sole metako bet me person me ankasa me form an organization okay you will tame my power okay yes ultimately tame you that so what I say Matias nti say me na me ye me de na say na me fa so bo ankrofo no ye ba ko ba say me shawase a ya obitima tame me power say yeah nti no be so ankasa form organization yes okay yembra Lucifer no so na fa asem bra wi Lucifer no Lucifer Bible no mu ontimi nka say Lucifer akukuru ontimi nkyere me da but nyame bi wo Bible mu munkokun we mo ana say me de hawe bra mo say Lucifer nka ho bi but edru ba bi kurampo na odi bone a in a time of Zachariah wu no o say Satan nyina wonifa onu do pa kire Satan me fa won ko ne isa Satan no Satan and Lucifer is different
Satan kuna Lucifer sonko. Abushafo next week ya asem bon po fidie mu a. Me first Satan so me first Satan me wo energy amete. Okay. And Lucifer so a energy for fraud. Belial energy for amete. Leviathan me tell the four cardinal points. In angelology, Michael, Uriel, Gabriel, and what? Raphael. Yeah, what energy I did or the back. Okay, me producer see every night a bit. Ntino, na said the otonyum na osipenyum na okranie ma na wani bone wanku biada eni ntina ofa Lucifer de ato ho. Dabi. Nyama bebre osan ye nkwa. Lucifer. Yes. Yesu ne man nkwa na. No. When say Jesus say one year at the chance no man. Bible when find that you can boss say one year at the chance no man. Maybe so. When you can proclaim you say one year at the chance no man. Lucifer. Yes, no man say who say Lucifer and Sunday December. Questions in the banner eba to the. Questions na eba no. You be answer we answer na wako de kasa. Enti the title of Lucifer is different from Satan. Lucifer, even though having sex, you kasa bi ne kasa bi wa oka obetime kun ho ma but say wo hwe pornography na dia oh my god ni say na say for masa Lucifer ono won pe kwane Lucifer mpe bone ndo pese ni din den abekọ bone ni but nipa ni Lucifer, you find a phosphorus. Okay. You want to be in the name of the dragon, I invoke the Lucifer, Lord of the trade, and he who guide the ascending soul in the path of the gods. Phosphorus. Search the word phosphorus. P-H-O-R-U. Phosphorus. Now here in science, phosphorus is there life. Okay. Into darkness. Once I walk away, be a in the sumu. Na pie hu na mani bala nyame ya de sumu ana de onya na honhom na pie hu na mani honhom ye sumu nti yebetima kan ho asem bebre with quotation and never bebre to prove say be our wrong so can say time there na de obi a true challenge you are saying but your brain so I don't know so be brush it through na yeah cause I want to tell Lucifer that the quote from him that God children married to children of the earth wasn't spirit married people but Israel people married others. Na opeso say enya honhom ene be ware nipa omtiasase so na mum Israel fo ne ko ware amanfoforo bi sofo after na all kind Bible na say okwa asore a wotie die sofo kan o brush through na ye hwe okay ya kan na memma wo nipa onye nyame ba wo ke na memma ya honhomo ni wi a me de ayi ore Genesis chapter 6 ya ka brane no o se na nyankopon ma hunu se nipa ma ho efe kai se on kan Bible ni na ndi enu jana ya so no na che se ahonhom na be ware nipa yes omu se okode o ba ye ne to yi pa Genesis okay abuja for da so e wo kode radio so enche bia de djuma de nyina be ba wi enti wo question bia obetimi de aba na fe ya ansam challenge nipa na tuo no say na nyame ma na wo ka no like Israel for na Israel for no kwa bia ka chen say on kan Bible ye won fa won hunu no no onye bi mo Israel for no bi muso ba Ethiopia ebe wa ware ye wo de eno no yanko shena what shena da Genesis chapter 10 sa tema mo pass ase atena so no honum kwa ye ma ho honum na honum ayi kasa no breakdown ebe honum na ebe honum na kasa languages no ayi da code no wiasi code anyankopon ne boy no ayira
tuhunu ba ko pe bala o prophet of God say yanko Genesis chapter 6 oti hola na nipa fiase redo so wo asase so wo mama won na nyankopon ma hunu se nipa ma ho ye fe nyankopon ma hunu se hwan mo nipa ma oh ka jansa men kan bio ma ye se nyankopon ye honhom ena nipa so ni maso be ye honhom nyankopon ma ehunu se nipa ma ho ye fe me Lucifer ma hunu se wo okode wo ba ho fe oh ana mo pe brofo no next week fi habe the nase ye time no biti ye kakra entino ama ye nema na aka chi bebre kodo ye de asem ni eba wiye entino wasem etwato na fe wa che bushafo na yasre kwan na se obi hia wa ba bi obi hu no na wasan de tudwa ye kan nyankopon mo do so okay ye kan nyame eye tumi a anyo obi a na eye Kodia Radio Online. Techiman, Ghana. But ye the pono so wa ye panyini ewa nyame no mu. Utie. Wa ye panyini ewa nyame no mu. Enti se ye kan ye mbofo na obo so na asase na. Ma menka ma bia anti ase se. Obia no obetime hu ne da. He. Creator no. Ey, na nipa ye planet Mars. Abrofo be discover here bra bebre. Mercury naze from ahoma be ya so kura untimi nkonjo obi untimi invoke bi the creator yan kasa ne mra no okay just a wu nipa no anyame ayo se suban ne seso frɛ no bisa no what is the secret of this earth say when we say first now we be our conjurer of friend Mephistopheles or by Lucifer kakra or friend free hell okay or the Celestia or the Nyame na den nyame a ahoma mo soro no na e bind no frɛ no or say wage upon me was I live and do whatever first shall command nti o gode me pa che nipa se nyame na ebo so na asase no ahoma no ko munim no okay munim no from first heaven second heaven third heaven I don't know what see o munim no enti wo no bra wa ho de ne jema na tete ntokwa wo no the blood give the gods immortality okay wo se won fe 1000 wa dia kan ne de ho okay nti bia Greece for na bia Sparta for moko nyame in Greece Zeus will drink that blood for immortality and nyame no mo be check with the with the cage of nectar sa nectar no blood woman omodi nyini check okay when you know the secret of the gods okay mate o bi obechia na wa chia na eko mesantia me mama amakuna du me papa ko figesi owo shashamali akate me checha ne abushafo madofo ne matamfu nyina yeah that's it o number ni biem my number is 0247 13 10 37 yeah the way see edi amejeso Reverend J Kodie yeah the way see na otwe da sane 7:30 pepepe na yeda so ginam ochina Kodie TV na Kodie Radio odo awaresem ne mpenasem ne sede be kura awade akura mpena Janus say aje Kodie be se abawa kwan odo be manama obetumi ahye na onua bi nso anya bi ahwe Kodie groups of company and afa dwumade ho ka Kodie Media Institute se bra yenche radio ni TV so kasa Kodie Security Service se bra na yemo adwuma nya na be fa security for no bisu bi ekọ adwumam na kọbọ ho ban why cause Kodie construction se bra na yensi ufie ni kama yentwa blocks ni mfama ho Kodie Computer School se bra na yenche hardware software networking
ɛna afei nso deɛ aka biara no yɛmfa ɛnka ho mfa mma wo wate ase ɛyɛ nyame pa na ɔtwe da sɛ nnɛ yɛno yɛbɛsɛ yɛhyia ɛwɔ afidi kɛsie so yɛde wasi medi a megye so ɛyɛ Reverend Agyei Kɔdia ɔnom asuo tano asuo a ɛyiri pɛbrɛ da sɛ nnɛ yɛno bɛsɛ yɛhyia ɔkyena hyia me na yɛmfa awareɛ ho nsɛm mmerɛ shalom peace Olivoa bye bye Audio Radio Online. Techiman.